Štipjanec sinok je brutalno jatepal žena si, se skarale za domašni problemi, no mažot bil mnogu nervozen, objasnuvala ženata. Maval kajke stigne, a besod go zasitil dure otkako žena si ja videl nemokna. Bliski ja prenele vo štipskata bolnica kada je izvršen detalen pregled. Osven trauma i mnogu nabijenici, konstatirana bila iskršenica na rakata. Policijata je informirana za slučaj oti dokolku taja se odluči za prijava, soprugotke odgovara za semejno nasilstvo i nanesuvanje na teška telesna povreda. Loš den včera imala i druga štipjanka na возраст od 42 godini. Odlični problem i ta padnala vo depresija i se obidela da si go odzeme životot. Od domašnata apteka so okolo 50 tableti gi sobrala site i gi ispila. Su izgubena sveste odnesena vo bolnica kada lekarite i go iščistile želudnikot i ta je nadvor od životna opasnost, potvrduvaat izvori na televizija Star od bolnicata. Delčevskata policija pa krivično goni Kočančanec su inicijali GM na возраст od 47 godini, vraboten vo podružnicata na makedonski pošti Delčevo. Toj kako što vek informiraše televizija Star falsifikoval potpisi na 11 penzioneri, pa nivnite penziji si gi zadržal za sebe. Vkupno zel stoji 13.000 denari. Slučaj te otkrijen otkako očekovanite penziji penzionerite negi dobile. Sega poštarot osven što ke mora da gi vrati parite, ke odgovara i za zloupotreba na službenata položba.